chapter 22, a re thomeng go bala ka temana ya masome a mahlano a metso e mene, 54. Ka mantswe a latelang. Luke chapter 22, verse 54. Ge ba mo swere ba tloga naye ba mo isa ngwakong wa moprista e mogolo. Petro a latela a le kgole. Ka re ge ba goditše mollo gare ga lapa, ba dutše sehlopha, Petro a tla a dula le bona. Setsana e mongwe a mmona a dutše mollong, a mo lebeletša a re, le yo o be a na le yena. Petro a latola a re, mosadi, nna ga ke mo tsebe. Ka moragonyana e mong a mmona a re, le wena wa bona. Petro a re, monna, ga go bjang. Gwa feta lebaka le e ka bago la nako e tee, ke ge e mongwe a tiišetša a re, ruri, le yena yo o be a na le naye, le gona ke wa Galilea. Petro a re, monna, nna ga ke tsebe seo o se bolelago. Ge a rialo mogonope wa lla. Morena a retologa a lebelela Petro. Ke mo Petro a elelwago tše morena a mmoditšego tšona, ge a re, mogonope ge o sešo wa lla, o tlobe o latotše gararo wa re ga o ntsebe. A tšwela ntle a lla ka bohloko. Para la modimo e fela ga kae. Ke kgopela re e felesetša ka ditemana tša 2571. Letšatši la lekgono ke letšatši leo kereke e le bitšago la Palm Sunday. E le go letšatši leo ka lona morena Jesu a bego a tsena Jerusalema la mafelelo. Ka moka tšeo di dirilwego go mo amogela ge a tsena motseng wa Jerusalema. Lekono le ke kgopela re direng seo ba se bitšang fast forward. Re yeng letšatšing la Labohlano ka nako yeo morena Jesu a sekišwang ka yona. Morena Jesu nako yohle yeo a lego lefaseng ka yona, e be le motho wa go rapela. Morena Jesu o be a rapela mo e leng gore ba bantši be re ka ipuša gore na o rapela eng ka gore le ngwana a Modimo, goba e le karolo ya boraro botee bo kgethegileng. But Jesus was a praying person. Rile ka letšatši leo a tlogo ekwa ka lona, ya ba o tšea barutiwa ba gagwe a ba iša thabeng, a tšea bao a ba tshepago ba bararo, e le go Petro, Jakobo le Johane. A re ge ba bangwe ba šetše mo a tšwela pele le bona sebakanyana, a ntše a rapela. Morena Jesu o be a rapella leeto la gagwe la beke la mafelelo la diiri tša mafelelo tšeo di tlago, me o tšea banna bararo
ba ba tsentšhago le Petro ka gare o re ba o rapela le ana bešo ba rategang ka morago gore ba sware morena Jesu ya ba gore ba mo iša ngwakong wa mopriste mogolo melato ya mohuta woo e be e sa sekelwe lapeng la mopriste mogolo melato e be e shekelwa tempeleng ka phapošing e ikgethang because the magistrate wa letšatši e be e ba moprista yo mogolo le lekgono le moprista e mogolo ke yena yo a presiding over this matter ya morena Jesu ge ba lefao ya ba išwa sebakeng se sa mopriste mogolo obviously because e be le tulo yeo batho ba tsenang ka bontši ba tšwang ba tsenago ba tšwang go be go na le lebala le legologadi leo re ka reng batho ge ba le ka gare ga meago ye šilile mo fatshe mola ba le bona ba tsena ka fao ba tšea morena Jesu ba mmea phapošing e ka godimo go be go tonya as you know dinakong ya jwale gore ge rena mo e le hlabula jela ka e le hlabula ka mokgwa e be the other side ke marega go be go tonya mme morena Jesu ba mo tšea ba mmea ka phapošing eo e be go itonya ge batho ba tsena ka ga lepatlelo le ba hwetša go nyeuma mašole gobane tšhireletšo e be e le maatla because the message e be e tšwele ya gore o ka re morena Jesu a ka nna tla phunyoga o ka re barutwa ba gagwe ba ka nna ba dira se sengwe gore batho ba mo tšee ka kgang ka baka leo go a tiišetšwa tšhireletšo tulong ela ba le go yona mašole a tla ka bontši fao le dibitša tša bona ge ba le fao mašole a be a ekwa phefo ba gotša mollo ge ba goditše mollo ba ikomoša batho ka moka ba kwa phefo Petro yo a bego a latela morena Jesu the Bible says a mo latela le kgole fela bile ba kgona go tsena ka gare ga lepatlelo leo a ba kgona go batamela mollong mo banna ba mašole ba bego ba dutše gona ge ba dutše fao ke mo bothata bo thomileng gona bana beso ba rategang temana e ke kgopelang go bolela ka yona ke temana ya 55 55 mo re badileng gona e re ya re ge ba goditše mollo gare ga lapa ba dutše sehlopha Petro a tla a dula le bona taba ya morena Jesu Kriste Petro se ke e mong wa barutwa ba morena Jesu ba mathomo ge morena Jesu a thoma go bitša barutwa ba gagwe Petro e bile e mong wa bona wa mathomo a mo tšea lesela wa tleng ana le barwa ba sebedio
e le go Johane le Jakobo. O biditše Petro ka mantšu a re Simon Petros e tla go nna because go tloga jwale ke nyaka go dira morei wa dihlapi. A mo tloša go ba morei wa dihlapi a re ke nyaka gore o be morei wa go phutha batho. Ana besho gomme a tiišetša mantšu ao a go bea maemong a go bea Petro maemong ao ka mantšu a latelago a gore wena ga o sa le Simon o Petro e lego leswika leo godimo ga lona ke tla go thea phuthego ya gomme dikgoro tša bodulabaku di ile tša esenya. A tiišetša maemo a Petros. Petros o ile a tšea maemo a gagwe. Re a tseba ebile e mong ka mehla ge morena Jesu a be a sepela ma a sepelang gona kgauswi le yena go be go na le Petros. O bone tsohle tše morena Jesu a di dirileng. O kwele tsohle tše morena Jesu a di buletšego. Le ka nako a tagafala ge morena Jesu a tla bontšhwa ka nako a tagafala. E mongwe wa bona wa barutiwa ba ba boneng taba yeo ka mahlo a bona ebile yena Petros. Ka baka leo Petros e be e le moetapele ebile e le morutiwa e mong wa go tshepega go morena Jesu. Fela go ile wa direga dilo tše dingwe tšeo morena Jesu a ilego a di lemoga ka gare ga Petros. A re go yena ka lena matšatši a re Petros theeletša fa ke a bona Satane wa le dukuluga o nyaka go le fefera jale ka mofero. A re go yena re fela ke go rapeletše gore o seke wa ba. Bana bešo ba rategang Petros e be le ya maatla ka nako eo. Petros e itše ka nako ye nngwe ge morena Jesu a bolela le bona a re go bona a re a ba gopotša mantšu a moprofeta Zakaria 13 verse 7 a re ke tlo tla modiša gomme dinku le mohlapi di tlo šwalalane. Petros o ile a re go wena a re morena le ge bohle ba ka gakanega le ge maemo a gago a ka fetoga bohle ba gakanega. A re nna nka se be ka gakanega. A tiišetša morena Jesu ka mantšu ao a re le ge ba wena o re gopotša mantšu a Zakaria gore go otliwa modiša gomme dinku tša šwalaganya o re lena ka moka le tlo gakanega ge ke tsena maemong ao. A re e se go nna e be le Petro. Matthew 26 verse 31. A re go yena le ge morena o ka re ke hwena nna ke tlo kgona nka se go latole. Matthew 26 verse 35. A bolela tšeo e le ga a tiišetša maemo a gago a bontšha ka mokgwa a le go kgauswi morena ka gona a bontšha ka mokgwa ga a lebeletše ba bangwe a ba bona. O re le ge ba bangwe ba ba ka rialo nna nna ke itukišetše gore le ge o ka thokgolegong ke a le wena. Ka mantswe a mo Petros o ba re ga a lebelela ba bangwe ba a ba bona ba ka nna ba dira tšeo but not himself. E se go yena.
bana beso ba ratang nako ile a fihla ya gore morena Jesu a motore a re wena a re ruri ke a go botša ka yona bošego jo mo go nope o sešo wa lla o tla bo o ntatšwe gararo o re ga mtsebe ditiro sa gana a re se go nna a re se go nna ka nako yeo ba swarago morena Jesu Petrose ka nnete re mmone a emela morena Jesu a ke ena go bolela gore o ile a ntšha sabole a re jwale morena Jesu ke a go šireletša a kgetla a dipa monna tsene o be a bontšha ka mo a ikemišeditše go ka hwela morena Jesu ka gona fela morena Jesu ile wena a re ke re bošego jo pele mogone paolla o tla bota se ka rara wa re ga o ntsebe ana beso ba rategang kgošo e tlile kae monna o ya mata ka mokgwa o kgošo e diragetse kae temane ya rena e re Petrose a ya a tla a dula le bona tewa ya morena Jesu Kriste banna ba ba leng ka fao ke dira banna ba leng ka fao ke batho ba ba lwantšhago morena Jesu ka gohle ke mašole a tlile go fao go lwantšha morena Jesu gomme Petrose o atla o tšwela ma tšwelang gona o tšwela a šetše morena Jesu ka morago o fihla o dula mollong le batho ba lwantšhang monga gage e leng Kriste Jesu Petrose o dutše o lebelela morena Jesu o phapošing eo e leng ka godimo phapošing ya e tonyago ba mo tlogetše a le jwalo ba mo itia o tšwa madi ba mo itšhala ka mare ba mo dira tšohle gomme ba mmeile mo botonyang o rile ga lebelela a bona borutho ba mollo a fetola maemo a re nna nka se kwa go tonyang ke dula le banna ba mo go fiša gona Petrose a ikgethela go dula mo a tla go humana borutho gona o dula le manaba a morena Jesu o dula ka gao ka nako yeo a dutšeng fao ka yona bana beso ba rategang ge re tseba Petrose re be re tla re ke sebaka se sebotse seo a tla reng ga a dutše le banna ba a ba tiišetša a ba kgodiša gore but you are crucifying the wrong man e ne le sebaka seo a tshwanetšego a bolela le banna ba gore banna we gape seo le se dirago ke phošo because the person o le mothagišang ga se yena a bake ka Jesu Kriste but what did he do the pressure from the group ya mogatella the pressure from the group le borutho ba go dula mollong mohlong ba tšhaba gore ge nka bolela se sengwe ba ka nkoba mollong mona ya ba borutho ba fela o dula le manaba a Kriste mollong puto ya morena Jesu Kriste ga a dutše fao o tšwela dintlha tše di latelago ya bathomo ye tšwelago fao o magareng ga batho o dipolelo tšeo di tšwago fao kwešiša ngwaneso gore batho ba kgotše moya wa ntwa
batho ba khotse madi, batho ba nyaka to release whatever e leng go bona ba release go morena Jesu. Dipula tšeo di be go di bolela fao e be se tša monate. Mme Petros dutse le batho ba mohuta oo. Ngwaneso yo a rategang. Ka bobedi Petros ga a dutse moo o loser focus ya gagwe. Ga a sa concentrate go morena Jesu. Morero mogolo wa gore a be ka fa e be le gore o tshwanetse gore a be kgauswi le morena Jesu. Morero wa gago gore a be fa e be le gore nna ke tla go hwela le ge ba kare ke hwe ke tla kwa. Morero wa gago gore a be fa ke wa gore le ge ba kare ke khulegeng because of you I will go. Morero wa gago wa gore a be fa e be le gore a bontšhe lefase how strong he is towards Christ. Fela o dutse ka gare ga banna bao moya wa bona o fapane go kudu le wa gagwe. Dutse ka gare ga bona. You know, o leka se a ka se lekang. A re ga a lebelela a bona maemo a gagwe a nyatša, a inyatša, a bona a keke a kgona. Ga botsebotse ga se a ka leka le go leka. O rile fela ga a tsena ka ga bona ya ba moya wa batho ba o mo aparela, ya ba o mo gatelela tša gore Jesu o kae o dira eng tša ba di tile go yena. Ga a sa lebeletše go Kriste, o lebeletše bathong ba. You know, go na le temana yeo ke e ratang ya go bontšha ka moo Petros a latotše go morena Jesu la mafelelo. Go bala temana 73 le 74 ya Matthew 26 e re e mong ga a fitlha go yena a re go yena a re ka kgonthe le wena wa bona o ekwa ke mmolelo wa gago. Temana ye ya tshoša o ekwa ke mmolelo wa gago. Ka mantswe a mang the talk gore motho ge a etswa ka ntle a fitla ka monageng ya ga borena le ga a ka leka go bolela sepedi sa ga borena o a mokwa ka leleme gore aowa o ga se wa fa a ke go jalo. So batho ba ge ba dutse mollong ba bantši ba tšere magang bantši ba dira tše ba di dirang. Petro le yena o ile a lahlela because ke banneng o ka se no dula wa humola o a lahlela le wena. Petros le yena o ile a lahlela gomme ba mokwa ka ganong gore man motho yo ga se wa ga borena motho yo ke mogaledi yao ka baka la polelo ya gagwe. Ke rile temana ya tshoša because se e thušang ka sona ke se temana ye ga e re ba mo kwele ka dipolelo tša gagwe. Ka mantswe a mang ge ba kare ba mo kwele a defenda morena Jesu ga ba mo kwa a defenda Kriste ga ba mo kwa a praisa morena Jesu ga ba mo kwa a bolela Jesu ga botse ga ba mo swarele seo sa gore rena re ka re bolela ka tsela ye wena o bolela ka tsela ye. No, e re isa kae? E ka re Petro le yena e rile ga a kwa borutho ba mollo ya ba o tsena dipolelong tša batho ba mme a sepela le bona. Ka baka leo ga ba mo kwe ka the way a defendang Kriste ka bona. You know, if they were saying, but why do you say this is the King of Kings? But why do you say this is the Son of God? But why do you... But it means a bolela a ya le bona. So whatever he was
was saying there was nothing wrong. There was nothing wrong. Taba e tsile gore man tone ya ga se yona. Bana betso ba ratega captured as he was. Ka mo batho ba a bileng a ba le kgatelelo ka gona ya batho ba a ditse go le bona. A ba a latola morena Jesu gararo. Kutewa ya morena Jesu Kriste. Nako e ka moka ge a latola morena Jesu Kriste wa mukwa wa mmona. Ya ba morena Jesu o ntse a bala. Petro ga sa ka bala lo tsa mputo because he was not there. O ba se fago. O ba sa khone go calculator gore jale o kwa bobedi o kwa boraro. Sa gagwe fela e be ile taba ya go lebella polokego ya gago. E be ile taba ya go lebella gore o shireletsegile ge no kae ka gare ga banna ba. Gore a tla shireletsege o swanetse a sepele le bona. Psalmi ya pele temana pele re tseba go tswa sekolong. Dafita gore go shego ya sa sepelego ya sa dulego ra itseng. Ka mantswe a mang go shego monna ya sa dulego ka gare ga bakweri a sa dulego le bona, a sa amane go le bona, a sa ikamantšheng le batho bao ba kwerago ba rogang ba kgesang Modimo. Psalm 1 verse 1 e rialo. Petro a ikhwetša a le ka gare ga maemo a jwalo. O tsene ka gare ga batho a khwetša bofuthu a tutela a futhumana. Ya re ngwana a futhumetse a lebana Modimo a lebana Jesu. Re nkere morena Jesu o rile go Petro a re o le swika mo godimo ga lona ke tla go aga tempele yaka yeo diphororo tša bagodi ka sekeng tša ithuma. Now, how is he going to build that church on a man like this? O aga jwang kereke ya gagwe godimo ga motho ya mohuta o? Rile ge mogogonepe o seno lla ya ba Petro go a klika mo go yena. That was the first time go klika mo go yena. Man, e ka re taba ya mogogonope, e ka re taba ya mogogonope, e ka re taba ya mokoko a re kerekere ya taba ya mokoko ya motshwenya a re ga phagamiša mahlo a kopanya mahlo le Jesu. And that connection, kopano yeo ya fetola maemo a Petros. Petros a fetoga because mokoko ile wa lla ya re ga ga phagamiša mahlo a dira connection le morena Jesu. Bana ba se ba rategang. That was the turning point ya gagwe. A itemoga, a ipona, a ikwešiša, and he cried bitterly. Ka gore a bona gore o ekile morena Jesu. Ka sello so sa gagwe, ka go itshwara mo ga gagwe, ya ba morena Jesu o butše matsogo jalo ka mehleng ge ngwana ga ga itshola wa mo amogela. Ya ba morena Jesu o amogela Petro ka boswa, ya ba Petro o boela madulong a gagwe because o ile a phamiša mahlo a gagwe a kopana le mahlo a Kriste. Ngwaneso ya rategang. Taba ya Petro ge a latola morena Jesu ga e bolele ka Petro fela,
e bolela ka rena. Petro monna yo e be go le moetapele wa barutwa ba nna Jesu, monna yo a be go ka mehla a etla ka dipolelo, dikarabo tša bohlale, dikarabo tše di bontšang motho ya iletšeng, fela a ikhumana a dutše at the wrong place, a ikhwetša a dutše ka fase ga maemo a banna bao ba senang kgahlego, a banna bao ba senago le kganugo ya seo Petro a le go sona. A ba tšhaba go ipolela gore na ke ena mang, because ga a lebeletše banna ba o be a ka se kgone gore a ka ipolela gore nna ke nna Petro, ke nna moruti e mogolo wa barutwa ba. A palelwa ke go dira seo because of the place mo a bego a dutše gona le the people bao a bego a dutše nabo. O re ga ke mo tsebe, bana bešo ba rategang, ke rile tabe ke ya rena. No, gantši re le bakreste re nyaka mo go tutetšego, re nyaka go šoma the around us go be go tutetše, re nyaka go šoma mo go swaregang, re nyaka go šoma mo go diregang. Re le bakreste ga re nyake go šoma mo go tonyang. Ba tseba go na le koše nngwe a senke ke ko banna ba e opela, ke kwa bomme fela ba e opela, ena se ke ko bamme ba kereke ya rena ba e opela ka tšatši le lengwe, ke kwa bane basadi ba Roma ba e opela, ba re mesohlala ke tlo dula, ba reng mesohlala enyaweni sa ka Jesu njengomaria, ke tla dula maotong a Jesu jwale ka Maria. Le rena ba geso a re keng re lekeng, meleko e tlatla, but gantši we find ourselves rena re ikenya ka gare ga batho. O khumane motho e le mokreste mare batho a sepelago le bona, batho a gwaranang le bona, batho a dirang tsohle le bona, ga ba lebelela Sontaga ga ba itsebe batho bao, ga ba itsebe go bona Sontaga is just one of the holidays tšeo ba sa mmerekong ka yona, but ya gore ke letšatla go khutša, ke letšatla morena modimo wa gago ga a itsebe. Ge re tšwa mo re kopana le bona, we get into that wrong group, ra tsena gare ga bona. Ge re fitlha mo ka nako e nngwe ebile ba re hwetša, ka nako ebile ba re gatelela, wa hwetša šetše dipolelo tša tša di fetogile, re bolela polelo tša bona, re lebetše gore tšwa kerekeng, re bolela jwale ka bona, re latela morena Jesu ka tsela e jwalo, because ge re tsena ka gare ga sehlopha se se jwalo, morena Jesu o lebeletše gore o le mma, o le ntate, o kwele molaetša wa gage, e re ge o tsene gare ga bona o ba botše ka molaetša wa gage o kwelego. But we don't do that. Instead, we listen to what they are telling us, but not us telling them about Jesus. Re latela morena Jesu ka go rialo. Pele a tsena bothateng bo, go bile le dihlokomedišišo, ka mantswe a mang go ba le maswao a bontšhang gore bothata bo tla ba gona mo lapeng. But Petros ga ka maswao ao ga ka mo re selo. You know, taba ya pele ya gore morena Jesu e re ga a dutše le bona, e be o ba botša ka gore lena le tlo ntatola, lena le tlo tloga mo pele ga ka, lena le tlo ntlogela. That was e be le molaetša
o bo swanetse monna yo Petro a o swere. But ye kgolo. You know, ka nako eo ba le mo tafoleng mona ka yona. Monna Jesu o rile yo mongwe wa lena o tlo nkeka. Ba botsishana ba rena because they never believed gore gare ga bona go ka ba le sekhwirikgwiri. They never believed gare ga bona go ka ba le motho yo a ka be a eka monna Jesu. Ge ba botsishana monna Jesu a re go bona a re yena yo a leng kgaufi le nna. Manesho a rategang. That could have been a sign. Yen kabe Petro a ile gare ga monna Jesu a mmotsa a re bošegong jo o tlo ntatla gore ga o ntsebe. A re ga a lebelela morago a bona tše diragetseng ka Judase o ba swanetse gore a phafoge a be masamele go feta. A bone gore seo monna Jesu a se boletšego ka Judas se diragile. Mme monna Jesu o re go nna gore ke tlo mo latola o ba swanetse a itebelele a re ba sepelang bona a bone gore ga gona ntho tše di ka mo amang. But what did he do? O ya deep ula le bona ka re ga bona. Ba dirang ba mo fa mofuthu a tutela a itebala. Ngwaneso lefase le gopola mahlomola a morena Jesu. A mangwe ona ke gore e ka re ba bang ge ba mo latola rena ga se ke la mo latola. You know, that coming weekend e re yang go yona dihlophišo di dirilwe ba bantši ba di dirile ka bomadimabe ba bantši dihlophišo tšeo ba di dirilego ga se dihlophišo tša go leboga Modimo ke dihlophišo tšeo go iwa go kae-kae ke dihlophišo tšeo go iwa ka di-cooler box go iwa ka di-what chest go iwa ka di-what go iwa fao gomme letšatši ka moka go tlabe go dira tšeo. Ngwana wa Modimo yo a tla go kerekeng yo a tla go phuthegong ya Polokwane Central is one of them. Ufao. What is he doing there? Kgatelelo ya batho ba a leng ka gare ga bona ga a ka se e fenye le ga teng. Mafelelong he is going to go with the flow. To sepela le bona. So ge go kgonega bana beso, you know the devil is very powerful. O tlo go tšea ka dilo tše monate, o tlo go tšea ka dilo tša mofuthu, o tlo re go o twa more gore mana ge ke tlogela batho ba ke ya kae ko jwa ke bodutu. O tlo fa mabaka a mantši a dirang gore you must stay there and do what they are doing. A re keng re gopoleng mantšu a Petros o re le phafoge le phakgame gobane diabolo le lenaba la lela o le dukologa bokatao e bopang e nyakang yo e ka go mometša. That's 1 Peter chapter 5 verse 8. O re le phafoge le phagame gobane diabolo le lenaba la lela o le dukologa bokatao e bopago e nyaka go ye ka mojalo. Ngwaneso le wena go o tswa mo the same devil o tla ba go šetše morago. He is going to preside o tlo go bontšha tulo e nngwe e botse wa ikhwetša o dutse ka gare ga batho bao taba ya gago ya kereke go sena mo ba e bjang gona ebileng o ka seke ba wa kgona gore ka mokgwa mmutuleng ka gona. The way the mood is, you cannot even introduce that topic. How kgonege because the mood
ga e se a ntse jwaneng modimo a re thuse tle ke rapele ke re Petrose ka lona matšatši o ile a rapela thapelong goba o ile a botsa morena Jesu mantšu a ile ka morena Jesu a re ga ba lebelela a bona ka re ba kganyoga batho ba kontle a re go yena a re na le lena le nyaka go tsamaya na a re na le lena le nyaka go tloga mo pele ga ka Petro a re go yena a re morena re tlo tloga re lebe go mang o na le mantšu a bophelo jo sa feleng le rena ba gešo phuthego ya gešo ye botse. Let us avoid company ya batho bao ba ka gore huetša ra ikhumela re šitetše modimo ka tsela tše dingwe modimo a re šogofatše amen.